So section 6-3 sa rectangular coordinate system and linear equations in two variables. So we have here the following objectives: plot points in rectangular coordinate system, graph linear equations, find the intercepts of linear equation, find the slope of the line, graph linear equations in slope-intercept form, graph horizontal and vertical lines, and find the linear equation that describe the situation in our world. So, mo niya akong atong mga i-discuss karon. So, it's just a recap lang kung naka-agi na mo ani sa inyong senior high school or sa other subjects ninyo karon. This is more on basic algebra, ang rectangular coordinate system. That is the foundation of graphing in math sa system of locating data points using a pair of perpendicular number lines. So kung naka-remember pa mo na atay x and y axis, kani siya ang x and y axis. Ang x nato is horizontal, x-axis, vertical ang y-axis. Then the graph nga nag-intersect silang duha, ginatawag ni siya og origin. Kana makita nyo dire, origin, na dire sa iyang graph. So next na to, collectively, they form what is known a rectangular coordinate system. So pag naagali, ginatawag na x and y axis, rectangular coordinate system na ang tawag ana. Or other term ana kay Cartesian plane. So tungod anang sa Cartesian plane na nadayon tayo ginatawag ng mga quadrants. No? Basic na jud kay na siya. So recap lang jud ni. So kung naka-remember pa mo sa quadrant, natay quadrant 1, 2, 3, and 4. So next nato, pag locate na sa tuang points given by a pair of numbers called the coordinates written as xy. Make sure nga na ay parenthesis then separated by a comma. Importante jud na siya. Kaya kung walay comma, wrong jud na. Dili siya matawag coordinates. Then bawal gumamit ng braces or bracket. Hindi rin siya matawag na coordinates. So, puli klaro jud na. It should be parentheses. Where the first number, ginatawag na siya x-axis, na malocate nato ang first order. Second order nato kay sa y-axis. Pag 0, 0, ginatawag po na siya origin. Dira siya makita. Okay? So, for example, naatay point na 2, 5. Kana, 2, 5. So pag moingon galig 2, 5, ang 2 na to, mo na siya ang 2 units. Positive man siya. So nadiri ang positive na to ha sa x, nadiri ang negative sa x. Nasa left side. Down naman para sa y na to, negative, upward pag positive. So yun nga, pag 2, may nauna, so 2 units ka to the right. Dayon, 5 units upward para sa y. Yes, sa y na to, 5. So count lang kag 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, na-count na nimo. Then, point lang nimo ang ang intersection. Ayan, sa maka-remember lang ta sa plotting. Dayon, sa next naman, negative 5, negative 4. So, since negative man ang 5 for first na to, ordered pair, negative 1, 2, 3, 4. Para sa negative 4. Pero sa x, dire, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Okay, balik ta ha. Kay nauna naman itong negative 4. So sa negative 5, dire ka sa x. Na dire ang negative 5 din. Ang negative 4 na dire. So point lang nimo. Utangin nimo point ang ilang intersection. Okay? So kung maglisod mo graph, pwede mo gumamit ng GeoGebra sa applications na to sa internet. Pwede na siya. Okay? Kung wala mo'y application, mag-manual na lang. Pwede mo mag-graph sa paper, picturean, i-send na yun sa model. Pero kung maka advantage mo mo gamit og
internet access na yung mga graphing paper, graphing nga nakainani na, graphing paper kay mo palit pa mo sa tindahan, palit igo pa mo mag-graph, pero kung mogamit mong internet nga naka-graph na daan, mas dali siya. Igo ra jud nimo i-crop, di ba? I-send dayon nimo sa model, mas dali. So, kung itag pamagi, kasi convenient ninyo, basta maka-graph lang jud mo. Okay? So, next nato is plot the points. The following nato natay 5, -3. So, na dire malocate ang 5, -3. 0, 4. Since 0 man na nga to ang x, i-count lang nimo 1, 2, 3, 4 sa ato ang y. Okay? Natay -3, 2. Na dire makita ang -2, 0. 0 man na nga tong y. So, count lang kag -2 to the left. Dayon natay 2, 6. Okay? So, next. Okay, gi-explain man po niya dire, murag gyapon ang gi-explain ako ganina for identifying the coordinates natay 3, -3, 4. So na dire ang -3. Ang nasa x, ang y nato is 4. Nasa y-axis. Okay? And then finding the coordinates of point shown in the plane. Ayan. Then na natin solution, of course, sa letter A, na kay 1, dayon 8. Kita man siya dira. Letter B naman, na kay -2, then 12. So, intersection niya daan. Sa C, naman dire, so -5, 0. Letter D, naman dire ang point na nasa y-axis, so 0 ang y. So, ay sorry, 0 ang x, tingala po ito, 0, 6. 0 ang x, naman siya sa y-axis na point, 0, 6. Then ang E, -4, 8. So, nadiri ang -4, then nadiri ang 8. So, intersection lang nila. Okay? So, next, fill in the blanks na dayon. Now, earlier, we saw that the two axes divide the coordinates into four quadrants. Fill in the blank. If both coordinates of a point are positive, the point is in quadrant. So, saan isa ng mga quadrant? Okay, para maka-remember ka, naman ko yung na-discuss ganina, mga quadrants. So, balik ta, para maka-remember mo, ang mga quadrants nga naa sa quadrant 1, positive, positive, because positive ang atong x, positive ang y diri. No? Pag sa quadrant 2, negative ang x, positive ang y. Di ba? Ang quadrant 3, ay sorry, negative, negative. Ayan, negative, negative. Negative ang mga malocate dira ng mga points. Para sa quadrant 4, positive, negative. Dira malocate ang mga points ana, no? So mo ang mga na-discuss ganina sa fill in the blanks. Quadrant 1. If both coordinates are negative, the point is quadrant 3. If x coordinate nato kay positive, then y is negative. Unsa na siya? Quadrant 4. Nya kayang isa, y is positive, x negative, quadrant 2. Okay? So, mo na siya. Gi-explain na ako ganina. So, din ako nagbasahon na. Hopefully, klaro itong akong di-discuss. Okay? Para maklaro ako na isulat. Okay? Balik ka dire, quadrant, ay sorry, positive man ni siya, quadrant 1. Pag quadrant 3, negative tanan, di ba? Kani, positive, negative, no? Quadrant 4. Then kani, quadrant 2. Ayan, na-explain mo na siya dire. Okay. Next na po, another topic, linear equations in two variables. An equation of the form ax plus by is equal to c, where a, b, and c are real numbers. Ginatawag na siya linear equation in two variables. So, diri,
Naatay consider nga equation y is equal to 2x plus 6. This example can be rearranged, look like this. Algebra ra na class kay mo follow man gud ta ani nga equation form ax plus by is equal to c. So kung ihatag galing nga inani nga equation y is equal to 2x plus 6, di ba? Iporma ni mog inani. So ang x kay na siya man ang first term, second term, and then ang constant niya. So ang inahitabo diri, nahimo siyang negative 2x, balhin lang nimo siya plus y is equal to 6. Gibalhin lang nimo ang negative, nahimo siyang negative 2x, gibalhin lang nimo, 'di ba? Kay para ma-identify nimo nga ang negative 2 mo nimo ang a. Ayan para klaro, mo nimo ang a. Ang b nimo is 1. O diri tatan-aw. Negative 2 is your a. 1y man na, so mo nimo b. And then ang 6 nimo t. Okay, kay gapalo man taan ni. Ang mga constant lang na siya or other term coefficient sa a at sa b. Next naman, if we choose a pair of numbers to substitute into the equation for x and y, the resulting equation is either true or false. So for example, for x equal to 4 and y is equal to 14, igura mo siya i-substitute kung true ba yung statement. Di ba? So 2 times 4, diba? 8 plus 6, 14. So you can also double check or verify kung sakto ba ang yung statement. Okay? So, balik ta, di ba? Giyon sa man ang 4 kay x, ang 14 kay y. Iguro ni mo siya i-substitute diri. Di ba? 14 man ang y. Ngayon, 2 times 4 plus 6. Pag mag-equal gali na sila, 14 is equal to 14, di check true ang statement. Ibig sabihin, ang x di ay na to 4, then ang y di ay is 14. And you can write that into the ordered pair. Kaya ordered pair na to x, y. Di ba? Ginatawag na dahil siyang solution of the equation. Tungod kay equal man, pag imo siyang i-verify, ang kana nga equation, nakuha siya. So, ibig sabihin, na-satisfy ang ato ang equation. Okay? So, para masabta na to, na time more explanation, here is the sum of pairs that satisfy the equation y is equal to 2x plus 6. No? Actually, you can use the table of values. No? So, ano ibig sabihin ng table of values? No? Ginatudlo mo na siya sa ato nga basic, no? Para pag nakuha na nimo tanan, maka-plot na dayon ka. So, actually, ang ginauna dyan na pag 0 ang atong x, y, or y0. Pag 0 ang atong x, y is equal to 6 actually. Kaya ma-0 man di ba? So, nakay-ordered pair nga 0, 6. How about kapag 0 ang y? So, 0 is equal to 2x plus 6. So, ibalhin lang nimo ang 6, negative 6 na siya. Di ba? Doon 2x. Utang nimo 2x. Then, divide both sides by 2. So, pila man na siya? 2, 4, 6. Negative 3. So, dire. So, kung imo siyang ipadayon ng kaninga straight line na to, tukutrohon kay nahiwi man. So, itong ipadayon ng straight line, ayan. Ana dapat ang iyang linear. Padayon man na siya. Okay, ma-extend pa na. Kay line man Diba? So, pag nakuha ni mo ang x and y, nga i-0 ni mo, x0, 6 ang y. Nya, y0, negative 3x. Pwede na po duha ka point. Maka-create na dyan ka actually og line. No? So, mora man ang goal ni mo diri. Maka-create lang dyan kag line.
no? Pero actually, we can use high-tech na. Naandyan sa internet ang graph. Type lang nimo, ipa-graph lang nimo ni siya nga equation mo, gawas na na. Then, i-crop lang dahil nimo, ibutang nimo sa Microsoft Word for your solution, no? So again, not modern world naman, so kailangan jud ninyo take advantage sa internet, no? Nga magpa-graph mo ani or use your application GeoGebra, pwede jud kayo na siya. Okay? I'm really open for that. Okay. Dali naman mag-graph. Basta ka lang magamit sa technology. Okay, kung dili, pwede ka magmano-mano, graph lang nimo sa imong papel, picture, and send mo sa model. It's up to you. Okay? So, yun nga, na-mention ako kanina, how to graph an equation. So, it's a way to geometrically represent every pair of numbers that is a solution to the equation. So each of those pairs correspond to a point on a graph. So yun nga, how to graph this. Ang pinakadali na dyan kayo na siya kung imo siyang i-x-intercept or y-intercept. When x is 0, then y 0. Isolve din mo ang remaining. So x 0, so 0 na siya. Plus 2y is equal to 5. So, ang may tabo, y ni mo dire kay, iwalay ni sila, y ni mo dire kay 5/2. Then dire, x equal to 5. Kaya mo maning i-0. Di ba? So, kay ordered pair na dayon nga 0, 5/2. Then ang isa, 5, 0. So, you can plot na actually. Okay? Gitudluan lang tamog sayod. Okay? You can also read the solution ha. Wala kay problem. Pero di na ako ni siya basahon. Gitudluan lang tamog shortcut. How to plot. Okay? How to graph that equation. No? Kay pag makakuha na kag duha ka points, you can automatically graph na. Okay? Kaya ang gibuhat pa niya dire kay nagkuha pa siya og negative 1, 0, 1, 2 sa x para makuha ang y. Pwede ra. Okay? Kay diri man kay when x is negative 1, y is 3. When x is 1, y is 2. When x is 5, y is 0. So, mo ni na-solve naman nato ni ganina. So, actually, at least at least 2 points, you can draw a straight line na. Kani kay 3 points. Okay? So, mo ni siya ang graph. Okay? So, again, it's up to you ha. Kung saan mo pag-graph, pwede gumamit ng internet, pwede mag-manual, mag-graph in your own. Okay? So, it's up to you. As long as correct. As long as na ako'y makita nga may mga labels ha, sakto dapat ang pagka-points, pagka-label, then panganlan ninyo ang line, equation line. Okay? Dapat na arrow ang atong x and y axis. Inana siya ka-complete detail. Ilan ako ka-critical pag mag-graph. Okay? So, kailangan kompleto ang pag-graph. Dili pwede nga tinapulan ra nga graph nga nagbuhat lang kag cross ning giana ra nimo. So dili ra inana ha kay basin wala kay points makuha. So gusto ko complete details sa pag-graph. Importante na siya. Magamit na ninyo pag mag-calculus na kayo. Calculus 1, 2, 3. Importante jud ang detailed na graph. Okay? So anyway, proceed na sa next topic. Na-explain na ako ni kanina, but I will explain it again, that what we call the intercepts. So ang intercept, yung ginawa natin kanina, yung zinero natin, okay? Para sa x and y intercept. Para mag-gets ninyo sa nang intercept, ang x-intercept, substitute lang nimo ang 0 for y and solve for x. And substitute nimo ang 0 for x
and solve for y para sa y-intercept. Okay? So, yun yung ginawa natin. Zinero lang natin yung y para makuha ang x. X na tupod na to other way. So, parehaan eh. Let y is equal to 0. Solve for x. X-intercept ang tawag. Kay, isolve po na tong x. Okay? So, gi-zero ni mo ang y. So, sinitabo, 2x equal to 6. Divide both sides by 2. Algebra na lang. So, 3. So, ang answer ni mo, 0, 3. Ay, sorry, 3, 0. Nabalik. 3, 0. X ni mo, 3, 0 ang y. So, na kay point. Another naman, pag x ni mo 0, that's what you call the y-intercept. Kaya isolve man mo ang y. Okay? So, ang answer kay negative 2. Nakuha. So, hopefully, nakuha ni siya ha. Kay di naman kay siya lisod isolve. No, dali ra kay na siya. Negative 2. Divide both sides by negative 3 na siya ha, para makuha ang negative 2. So, your point na dayon, intercept 0, negative 2. So, na nakay duha ka points, you can automatically graph na. So, yun ang kakasabi ko lang kanina na pag gumamit ka ng intercept, automatic, you can graph the line. Mas dali, di ba? Kaya naman tayo, x and y intercept. Pag nakakay duha ka points, ano lang nimo, you can use ruler kung magmanual. Kung gamit mo application, Turnet, magawas man na automatic, magpa-graph ka lang. Okay? Next topic, slope. So sa slope of the line designed by M. So mo na siya ato ang formula. Make sure you have a, ano ha, familiarize sa mga formula kay daghan kitag formula. So ang M nato mo na siyang ginatawag na slope. That is change in y over change in x. So y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So ibig sabihin lang ng mga sub na yan, kapag dalawa yung points natin, dalawang ordered pair. So pag natay duha ka ordered pair, we denote that x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Pag naay duha ka points sa line. The slope can be identified as the rise over run. Rise meaning vertical height, run horizontal distance. Okay, na-discuss na siya high school, pero remember lang nato, rise over run pag slope. Or the change in y with respect in the change in x. So when finding the slope, it doesn't matter which 2 points you choose. Okay? Kay, ang pasabot, pag kuha gali kag slope, it doesn't matter kung sa nga points. As long as makakuha kag duha ka points, importante makakuha kag duha ka points, dira na nimo makita ang slope automatic. You can use the formula na agad. Kaya dira na nimo makita ang behavior niya, rise over run, then kuha na nimo ang slope. But the order of the subtraction in the numerator and denominator has to be consistent. Okay? Dili pwede magkabaliktad na diri ang y sub 1, diri ang y sub 2. Hindi pwede. Okay? So, example, mo ni siya mga behavior nato for the slope. So, first nato uphill. From left to right, the slope will be positive. So, mo ni siya. Slope positive kapag uphill, pasaka. Okay? Mura siya, ano siya, positive or direct in direct proportional. Kung na-discuss na to last topic. Then, kani, negative. M less than 0. So, negative. So, inani siya. Inverse. Proportional siya. Okay? Pag M is undefined, vertical ra na siya. Kaya di ma-emphasize ang rise over run. Okay, kay straight naman. Then, horizontal line is 0. Meaning,
slope natin 0. So, horizontal lang siya. Okay? So, muna siya ang behavior niya sa slope. So, example, para sa itong pagpangita sa slope of the line, we have here the 2 points. So, muna kung pasabot, natay duha ka points. So, pakita ko nimo sa x sub 1, kanima nang nauna. So, kanima na nga to ang x sub 1, sorry, y sub 1, x sub 2, kani ang y sub 2. Okay? So, iguro na nimo siya i-substitute. To ibalik. Ayan. So, ang y sub 2 na to 8 minus, kani partner lang nimo 8 minus 3. Mo na mo ang numerator. Then 5 minus 2, mo na mo denominator. So 5 over 3. So mo na ang slope. Ibig sabihin, would rise 5 units vertically and 3 units horizontally. So mo na siya ang slope niya. Next naman, finding the slope given the equation. What if walang points? Kani kay na points mong good class mo ng dali ra kay siya kuha ng slope. What if ang gikuha ra kay line, given lang ang line. Wala siya points. So, ang may tabo, pwede kang gumamit ng x and y intercept to get the points. Okay? So, ingon siya dire, when x is 0, paon na to ang y-intercept ani, x 0. So, pila man ni siya? Di negative 3. Y. So, negative 3 both sides ka. So, the answer is negative 5. Diba? Kung ang y na pud nato 0, so may tabo dire sa equation. Ano ta ha? Nag-x and y intercept ta dire ha. So, ang result, ano niya? Unsa man? Wala na ni. Divide both sides by 5. Ang x ni mo kay 3. So, na kay duha ka ordered pair. 3, 0, 0, negative 5. So, mo na ni mo ang, butangan ni mo label ha, kung maglisod kag identify, mo ni mo ang x sub 1, y sub 1, then kani ang x sub 2, y sub 2. Tama. Dahil substitute lang dahil mo ni siya dire. Di negative 5 minus 0, di negative 5. Dayon, 0 minus 3, negative 3. So, mawala lang yung negative, 5 over 3 na siya. Okay? So, hopefully, mag-practice mo ani ha, kay medyo challenge lang dyan ang pagpangita sa slope. Next na po na itong discussion, kay ang slope-intercept form. So, sa slope-intercept form, for an equation in two variables is y is equal to mx plus b. Where ang m na to, mo na siya ang slope, b na to is y-intercept. Okay, to start the equation, iguro nimo siya pormahon. Okay? Pag maghatag galing inaning equation tapos ang hinahanap kay slope-intercept form, awatan lang ni nga porma, y is equal to mx plus b. So, mo na nahitabo, no? Y is equal to mx. So, kailangan y para ang mabilin diri sa left side of equality. So, ibalin lang nimo ang 5x diri. So, nahimo siyang negative 5x plus 15, di ba? Then, divide both sides by 3. Divide din mo both sides by, sorry, negative 3. Ayan. So, mahitabo, y, para klaro, mahimo siyang inani, no? 5x over 3. Then, ako pang isumpay ang fraction ha. Fraction line na to. Inani. Then, pwede din mo siya.
simplify. Ihiwalay lang nato na. Di ba? Negative 5x over negative 3 plus 15 over negative 3. Pwede na inana. Pwede na po diretso na. Okay? Kaya pwede naman siya ma-simplified na walang negative 5 over 3x minus 5. So, ibig sabihin, since nakaporma na tag-inani, automatic you can identify now that the m is 5 over 3. Kaya mo man ang atong slope kanyo, mx plus b. Niya kay plus b ba ni so negative 5 ang slope. Okay? Pero ang hinahanap diri kay slope 5 over 3. Then also you can use uh, graph, okay? Para masabtan po nimo. So mo yung pasabot nga rise over run ha. 'Di ba 5 over 3 man ang slope. So ang rise nimo 5 units, run nimo 3. Okay? So for example, kani, 'di ba? So from the point 6, negative 6, na diri ang ano ha, 0 negative 6 para sa y-intercept, 'di ba? Kani nga point. Ang rise ana 5. Kay mo man ang numerator, denominator na to 3. So run. So mo ni ang expected next point nimo sa line niya, 'di ba? So ilan ang pasabot sa slope. So mahulog siya nga 3 negative 1 ang next point ana. Muna siyang rise over run. Okay? So next, we have here the horizontal and vertical lines. So dali ra kay na siya. Kaya nga naman, think about what the equation y is equal to 3 says in words. So, pag mag-graph gali kag y is equal to 3, you don't have to use the x and y intercept na. Kaya dire, naka ano na siya, horizontal, vertical line. So, y na to is vertical, x horizontal, di ba? So, ibig sabihin, y coordinate is always 3. So, this is the line whose height is always 3. Dayon, in equation like this, x equal to negative 6 vertical line, every point having x coordinate negative 6. Okay? So kung mapansin mo, this is y. So meaning horizontal. Kaya ang y na nimo is naara sa 3. So, naara siya sa horizontal. Diba? Horizontal kay x mo gali kay y is equal to 3. Mora man na niyang point. So para mag-gets nimo, y is equal to negative 3. So, ang point lang ana niya, naara dire sa negative 3. So, lisod po ta ana. Di ba, dili? So, naa siya sa horizontal. Ang y is equal to negative 3. Ang x equal to 5, ang point niya na dire. Nasa positive 5. Naigo lang jud ang yang line sa positive 5. And then the rest, paana siya. Okay? Pa-vertical. Okay, inanara ang pag-graph, dili kay na siya lisod. You just have to understand how to graph vertical and horizontal lines. Okay? So, next, nato, finding the linear equation describing a cab fare. The standard fare of a taxi in one city is $5.5 plus the $0.3 per mile, right? The linear equation that describe the cost of the cab ride in terms of length of the ride in miles. Then use your equation to find the cost of a 6-mile ride and 8.5-mile ride and 12-mile ride. So,
First, muna na to dire is the quantity that varies in this equation. Is the length of the tree. So, pag buhat manggali sa equation, okay, makita ni mo dire sa given information niya. So, the corresponding quantity that changes the cost, so we let y, that is the cost of the ride. And each mile man cost 0.3 mo na imo ang slope. Okay? And then, ang 5.5 is the upfront cost y. Ang y-intercept. Nakuha siya. Importante jud kay na ma-plaster nimo ang equation labi na pag may mga word problems. Medyo challenge jud na siya. Kay critical thinking manggod na. And then, ikaw pa'y mag-set up sa equation. So, you have to analyze ha. And, tanawon ko nimo sa ang last question. Kay mo man ang imong isolve. So, tulo ka equation ang imong isolve, 6 mile, 8.5, at saka 12 mile. So, tulo ka book ang imong isolve. You just have to substitute that sa imong x. Okay? So, ang first na to, x equal to 6 minus 7.3. Okay, gisubstitute lang ng 6 sa x. Then, ang isa, 8.05. Then, ang isa, 12 miles, that is $9.10. Okay? Kay basin magka-sayop-sayop tan. Kay dapat kabalo ka mo assign sa imong x saka imong y. Okay? Kaya ang x nimo is number of miles. Ang y nimo cost of the ride. No? Mahulog pud na nga ang x nimo independent variable, ang y dependent variable. Ayan, para klaro siya. No, ma-identify nimo ang x ug ang y. Okay? So, inato siya. Another one is the slope and rate of change. The slope of the line is the rate of change of y with respect to x. So, para masabtan nata example, the United States Census Bureau uses demographic information to set a poverty threshold that is used to determine how many Americans are living in the poverty based on annual income. For an individual on her own, the poverty threshold was $4,190 in 1980 and has increased the rate of $220 per year since then. So, na kay idea, na napod kay data, nakuha, no? Ang pangutana diri is write a linear equation that describes the poverty. Ayan, again ha, linear equation. Pag linear equation gali ang giingot automatic mo ni ang formula y is equal to mx plus b. Okay? And then the threshold in dollars in terms of years after 1980. So use the equation to estimate the poverty threshold in 2015. And then the year it will pass is $15,000 per year. Okay? So again, balik ka sa y is equal to mx plus b, then i-substitute lang sa nimo ni. Okay? Per year. Okay? Ang per year na to is 220. So, mo na imong slope. Okay? Para masabtan, ang poverty threshold na to is 4,190 at time 0. So, mo na mo ang y-intercept. And then the threshold is changing at the rate of 220 per year. So, mo na mong slope. Positive because the threshold is increasing. Okay, na-discuss naman ako ng behavior sa slope, kung positive ba siya, negative. So, makabalo ka nga, positive ang slope. Okay, so the rate of change is slope of a line describing the poverty threshold. And the threshold at time 0 is y-intercept. So, mo ni siya ang equation.
Okay, dili pwede magkabaliktad ha. Ang duha ka numbers nato kailangan sakto ang pagka-analyze. Kinsa ang slope, kinsa ang y-intercept. Okay? Kay klaro man ang pagka-explain diri. Natay threshold 4,190 increase at the rate of 220. So mo na yung slope. Unya kay nakuha naman nato ang equation what year ay in this year 2015 and the year it will pass is 15,000 per year. So meaning i-substitute nimo ang 15,000 o kani pila ka years ay para klaro no sa threshold 2015 kanina lang para klaro year man ta 2015 sa 1980 i-minus na nimo para mahibaw-an nimo pila ka year no so naa ka sa 35 years after 1980 so i-substitute na nimo ang 35 para makuha nimo ang y di ba kay katong 15,000 mo na mo i-substitute sa imo ang y. Okay? Kay to find the year when the threshold is expected to pass 15,000 per year, we need to substitute the 15,000 for y and solve for x. Okay? So, imo ni substitute na, balihin lang nimo ni 15,000 minus 4,190. So, mahimo siyang 10,810. Divide both sides by 220. That is 49.1. So, ibig sabihin, there are 49 years after 1980, which is 2029. Okay? Kay year man ang atong ipang pangita, di ba? And the year it will pass, 15,000 per year. So, mo na yung y. So, igura mo siya i-substitute dira para makuha nimo ang x. Okay? Kani, gisold pod nato, okay, sa 35. Okay, sa iyang x is 11,890. Okay? Kay gipangitan lang nato ang estimate threshold sa 2015. Kani in the future sa 2029, about 49 years para sa threshold should pass $15,000. Ayan. So we're done. So medyo maka-challenge lang jud ang ato ang word problems, no? Pero don't worry, I give you handouts. Mag-send ko